cứ dồn rừng tới tập cái chua pel tới khơi thành rừng dồn thì thay bà cái chua pel khơi đông sầm màu mà giang po so ring skong nó lên rừng này ngày hay pe khai cái khơi cột cầm bông tại bọt trường đào tập cào đi bay tới cặp đầy bụp khơi cột bọt trường chúng ta đúng số thế xôm cột namaskar đó bát thề rang nó thề rang cột đó nhưng xôm cột đó lột ta là giấy phục mai bong phốn lúc mình lục bố nâng nẹt tam đan nâu cho nó robot chúng ta lục cột số thế từng ó chỉ ti cột nâng chỉ ti rập an ba đam bay từ tôi ban video thay mấy bong phốn complete chui video nên chui subscribe channel chúng nẹt mũi phong bong phốn đam bay chia cầm lăng chất ở trong thua video to tiền hay bong phốn chỉ ta chung lắm mấy bạn thua ta video chẳng nữa bong phốn na vừa rang ta nắng bong phốn viewer cái chui chất ta mơ ta nắng nâng ai nhưng có khai cho nó bong phốn actually đó nè mình đọc giúp từ đây thì càng nghe bài văn mà thôi cả nó bong phốn ngay xong chui subscribe đừng like đừng share đặc biệt cái năng từ lời channel đọc cho mình lại mũi phong bạn ngày nay trong video tham mấy tiện mùi tiệt hái video này cứ tiện tông tận năng ba bằng cao từ bậc nhung tay mà đong rừng này cực trong tròn dây thế là xa tay nhung có đắng đây cả nắng tông tay mà đài còn mà lên tới còn dây rừng rào chả chả còn prap tới còn khơi ở rừng phục cả còn slap còn có prap đọc trong ba tay năng ngay nhung lư hai đâm bay tục chia nụ sao đi năng tục chia cầm rong muối trong các bạn thôi chia video này là ba bậc nhóm có khả năng có slap nói dụ hà sập bồn chém có một bông pon ba một đó là lớn có ba chia dụ chặt chia ngay bạn có phải dụ chặt chia ngay khả năng nhóm như nó nặng thì của mùi cô sang trong miền sài chặt cho nó bồn nè bong sài mà đai đừng phục nó phải đã ba trong chữ nó không chạm bị pon bay cứ cả ra có chữ khlang nó phải nó thôn thiên dương chọc soi khlang bạn thôn thiên chọc soi khlang chi phí cô sang đòn đàm nó phải đại cọt hoạt đằng hàm anh ấyจะทอมตอนนั้นจะมาเรียนหัดตีปมุ้ยห่างกอลเตยยังมีแต่ใบกระปองกดบานกอลเตยยังnó phải đạiเธอบอลกดคือเวทนีนะบานโดยเคยโกนเจ้าเวทนีดังhai và hai chiaโดยหายดังhaiบานจีnó phải đại cọt anh ấyจะทอมกด pass away tớiกดនៅតែអាឡ័យដល់កូនចៅប្រពន្ធកូនបានហើយបើតាមសម្បត្តិបងកញ្ចនទេបើតាមម៉ាក់ខ្ញុំបំភ្លឺមកគាត់បានលើកឡើងថាឲ្យតែនៅពេលដែលប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺខ្ញុំនិយាយព្រឺសម្បល់បងប្អូនឲ្យតែពេលដែលប៉ាខ្ញុំឈឺប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់សារៈអញ្ចឹងគាត់តែងថាគាត់ធ្ងោគាត់ឈឺអញ្ចឹងតែងតែមានដៃមួយពោសចេញពីតសមកអែក្បាលប៉ារបស់ខ្ញុំជាញឹកញាប់ហើយម្ដាយខ្ញុំដៃប៉ុនហ្នឹងយើងដឹងហើយនៅជាមួយគ្នាបាទឃើញជាញឹកញាប់ណាស់ក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់ខែខ្លះឃើញ2 3ដងមួយឆ្នាំឃើញ4 10ដងហ្នឹងក៏មានដែរបងបាទឃើញដៃពណ៌សចេញពីតសកឡោងអញ្ចឹងមកអាក្បាលទៅយប់ឡើងអែលហើយក៏បាត់ចឹងទៅហើយម៉ាក់ខ្ញុំហ៊ានមើលទេបានទូភួយនៅពេលដែលប៉ាខ្ញុំមិនអាចធំទៅនឹងគឺកូនមានតបងស្រីខ្ញុំមួយម្នាក់គាត់ដែលនៅតន់ដង្ហើមរបស់គាត់ខ្ញុំទៅមើលកោមកវិញអត់តន់ដង្ហើមគាត់ទេម៉ាក់ក៏នៅឆ្ងាយទៀតទៅពេលយើងធ្វើពិធីបន់ហើយបាទពិធីបន់ហើយខ្ញុំក៏ទៅបួស7ថ្ងៃហើយបន្សល់ទឹកនៅបងស្រីនិងម្ដាយគាត់នៅផ្ទះទៅពេលអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងមិនអត់ហេតុការចិត្តការឡើងបន្តគឺអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំតែងតែឃើញវិញ្ញាណរបស់ប៉ាខ្ញុំដែលគាត់នឹកអាឡ័យកូនណាពេលខ្លះគេឃើញគាត់ដើរនៅក្បែរផ្ទះពេលខ្លះគេឃើញគាត់នៅក្នុងរោងគោពេលខ្លះឃើញគាត់កំពុងយោនរឹងងៀតងត់និយាយព្រឺសម្បល់បងប្អូនជារឿងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរឿងឪពុករបស់ខ្ញុំបង្កើតបាទគឺយោនរឹងទៅតែពេលគេឈួលពិលទៅឃើញតែរឹងយោលទេតែបើគេឈួលពិលឃើញដុំស្មៅម្យ៉ាងពណ៌សរៀងស្កុងនៅលើរឹងនឹងឯងហើយពេលខ្លះគេឃើញគាត់កំពុងតែបត់ជើងដើរទៅក្រោយនេះប៉ែលទៅកាប់ដីពុបឃើញគាត់បត់ជើងនឹងអ៊ំម្នាក់គាត់ជាអ៊ំអាចារ្យធំម្នាក់នៅវត្តខ្ញុំណាគាត់នៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំគាត់ឃើញបាទគាត់ឃើញខែភ្លឺឃើញប៉ាខ្ញុំកំពុងតែបត់ជើងបាទកាប់ដីកាលនេះយើងប្រើចបឲ្យកាប់ដីមិនតាន់មានបន្ទប់អនាម័យដូចឥឡូវទេហើយអ្វីមួយទៀតនោះគឺពេលខ្លះម៉ោង6ល្ងាចឲ្យតែថ្ងៃលិច6ល្ងាចពុំសូវមាននរណាគេហ៊ានដើរក្បែរផ្ទះខ្ញុំប្រហែលទេ
អត់តែមក6ល្ងាចគឺតែងតែលឺសំឡេងកហឹមគាត់កហឹមរហូតគាត់តែងតែកហឹមអញ្ចឹងជារឿយហើយអ្នកភូមិក្បែរហ្នឹងគឺមិនហ៊ានសឹងតែមិនហ៊ានដើរកាត់ហ្នឹងទេតែនៅពេលដែលគាត់កហឹមអញ្ចឹងពេលម៉ាក់ខ្ញុំដើរម្ដងម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទេយកគោមកចងសំឡេងហ្នឹងក៏បាត់ហើយគេឃើញហេតុការណ៍នឹងជាបន្តតបច្រើនគ្នាណាពុំសូវមាននរណាគេហ៊ានដើរមកក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រហែលទេកាលហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយខ្ញុំក៏អត់បានដឹងរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងដែរនៅពេលម៉ាក់គាត់មកលេងគាត់នឹកថាដិតការរបស់គាត់ចិត្តតែនិយាយឲ្យធូរខ្លួនអញ្ចឹងណាគាត់នឹកស្វាមីគាត់ដល់ពេលនឹកហើយគាត់ក៏និយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងខ្ញុំសួររឿងប៉ារឿងអីទៅបានគាត់ប្រាប់គាត់ថាគាត់ហ៊ានប្រាប់ទេបាទគាត់ខ្លាចហ៎ខ្ញុំក៏ធ្វើជាវីដេអូកម្រងនេះឡើងដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់លោកប៉ារបស់ខ្ញុំសូមលោកប៉ាទៅកាន់សុគតិភពកូនសុខសប្បាយទេឥឡូវកូនមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវកូនមានការងារជាក់លាក់ហើយការងាររដ្ឋសូមលោកប៉ាកុំព្រួយបារម្ភនឹងកូនអីហើយកូនអរគុណប៉ាច្រើនតែងតែជួយថែរក្សាកូនបងហើយនឹងម៉ាក់សូមប៉ាសូមម៉ាក់និងបងបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងខ្ញុំដែរចាប់ពេលទៅកូនរឹងមាំហើយបាទវីដេអូខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់បងប្អូនអរគុណច្រើនសូមតាជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន